پیشروی سوپای عراق العالی راست باجار موصل یا بردوامه لمحور باشوری کل اوی محوری فرقه رد سریع و فرقه زرینو پولیس اتحادی شریدکن و زیدباری هزن امریکی و فروکن هف پیمانانو ین عراقی لباشور موصل لشکر عراقی شیایت تاخ حاوی جوزق و معسكر غزلان و تاخ مأمون و چندین جهدی کنترول بکن. مثل ما جاي تلاحظون حاليا قواتنا تقف وەکو هین دبینین هێزن me gehiştine taxê hawî Cusa ku jilayê hêza bersiva lezgîn ve hate azadkirin. Noka polîsê Ettihadî girtina erdê bistûyê xwe vegirtiye û noka dever hemî hatiye kontrolkirin û saziyan ragihandinê ya çavpêkeftinan digel hawilatiyan dikin û hemû hawilati razîne li ser reftarên hêzên Iraqî digel wan. هر دگل دستپیکرنا شری خلک موصل بردوام آوارد بن و نوکه او جه سوپای عراقی بگهیته او خلک آوارد بنا کمپان جبر بردمانا چکدارن داعش. نکه از موصل همی نشات دم باب جدید دواسه همی بویا پر ببیجنان بس ام وستیان و ام گلک وستیان مالن مچون اوه خوشکامنه لویره و بیجنه ظلام وی هات کشتن نوکه امل تاخ جوسق دکویت باشور باجار موصله دهت ازانین کو دماوی دو روجادا سوپای عراق شیایه فروک خانا نیو دولتی یا موصل و زیدباری تاخ جوسق و تاخ یرموک کنترول بکن. کاوه عمر دنگ امریکا موصل